Pozdrav svima. Kao što vidite po naslovu, ovo je jedna druga tematika, ali eto, bit će sagledana kroz oči nerealne realnosti. Znači, ukoliko objavim ove videe, ovako sam i one prošle isto snimala, ukoliko objavim ove videe, ukoliko sve bude ok, eto, pratit ćete moj razvoj. Prijateljica mi je dala ideju da ovo pravim čisto za sebe, a onda sam skontala da bi biti to mogla biti jedna zasebna playlista. Eto, po naslovu vidite, trudna sam. Ukoliko me pratite, onda znate već ove druge neke manje više detalje. Znate da sam u Antwerpenu, da sam došla tu isprobati suživot sa novim partnerom. Danas je 6.1. i trudna sam mjesec i 10 dana. Znala sam da sam trudna, saznala sam da sam trudna već 23. dan trudnoće, zato što su mi kasnile su mi full stvari, tako da smo onda nakon nekoliko kupili test i eto napravili. Nisam još uvijek bila u doktora, tako da nije doktor potvrdio, ali eto, to je moj prvi test koji mi je pokazao pozitivno. Ne znam uopće odakle bi krenula, jer sve ovo što sam do sad izgovorila imala bih se još nešto nadovezati na to. S čime da krenem? Kako sam znala da sam trudna 23. dan? Ova moja veza traje već godinu i 3 mjeseca, eto tako možemo reći. Okolnosti su bile, odrasli smo ljudi, oboje smo već bili u vezama, tako da su okolnosti bile malo kompliciranije. Općenito, kroz ovu zadnju godinu, zbog takvog nekakvog osjećaja, sve ovo drugo što pričam u ovim svojim videima, nekakve što sam mislila napuštenosti ili nemam pojma čega, imala sam zdravstvenih problema, točno vezanih sa organima koji su za partnerstvo. Dakle, imala sam upala mjehura i imala sam, vaginalne infekcije. Znači, točno klasika, odražava se točno tamo. Već dugo vremena nisam ih imala, inače u životu jesam. Imala sam nekakve, mogu sada reći, seksualne blokade, općenito u životu, ali nakon što sam osvijestila, i tako da bih imala povremeno i neke infekcije, ali kada sam osvijestila u biti o čemu se radi, prestala sam ih imati. Tako da sa svojim sa bivšim partnerom prije par godina, dakle kad sam krenula na ovaj put, kada sam osvijestila što to znači, kad sam skontala u biti da ima veze sa mnom i sa mojim poimanjem našeg partnerstva, njega i svega, jednostavno ih više nisam imala. Eto, što je zanimljivo, stalno sam imala i onda odjednom samo neki klik u glavi i više nisam. Tako da, eto. Onda mi se počelo javljati svašta, imala sam još neke druge zdravstvene probleme koji kada čitate u biti opise, znači točno mi se to u životu događalo. Kad kažem opise, ima u Louise Hay na kraju knjige Iscijelite duh i tijelo. Na kraju knjige ona ima jedan popis raznih zdravstvenih tegoba koje su vezane uz koje mentalne obrazce. Tako da imala sam točno sve po knjizi. I eto, znači, kada sam došla ovdje, eto, ako me pratite, to je bio 27.11. Već sam imala nekakve smetnje, eto, jer to je bila već neka unaprijed i nervoza i nelagoda i tako, zbog situacije cijele. Tako da smo se mi poseksali tada možda 1 minutu, jer eto, nismo se dugo vidjeli, pa je to bio toliko je on mogao, a mene je svakako peklo. Znači, bilo mi je jako bolno, tako da sam bila i sretna. I nakon toga više nismo, barem eto dok nisam saznala. Tako da točno znam da sam ostala prvu noć unutar 1 minute. Kanal se zove Nerealna realnost, dakle, mislim, jako je nerealno ovo što se dogodilo, da se baš tako i tada
Ali eto, super, mislim super. Eto, barem znam točno kada se dogodilo. Znači, nismo se mogli kasnije, zato što sam imala smetnje. Mislim, nije bilo penetracije, evo, mamin dnevnik. A mislim, svi znamo kako beba završi u mami. Znači, nije bilo više penetracije, tako da smo znali točno. Htjela bih prokomentirati eto malo te svoje smetnje koje sam imala, jer i on je imao neke druge zdravstvene probleme. Točno su se aktivirale neke naše ili klasične ili dječje boljke, kod njega dječje, neke koje ima u djetinjstvu koje su se eto aktivirale, kod mene eto te neke iz prošlosti, znači točno vezane za partnerstvo. I eto vjerujem da se iscijeljujemo. Na engleskom namjeravam snimiti video. U trenutku kada izdam ove videe, vjerojatno će već biti vani. My arranged marriage, moj ugovoreni brak. Jer sve neke stvari koje mi se događaju, zanimljivo mi je jako kao iskustvo. Vjerujem da u biti ih trebam iskusiti kako bih nešto shvatila, eto, kako bih bolje razumjela i tako to. No dobro, to ću možda u nekom... Pogledajte taj video ili ću možda snimiti na hrvatskom. Ovo sam htjela da bude više, evo, mamin dnevnik. Iako imam i to veze. Dobro, vratit ću se na ovo pa ću onda vidjeti. Znači, 23. dan trudnoće sam saznala da sam trudna. I nakon, znači, kad je to bilo na Badnjak 24. Znači, to je 3 dana prije 27. Znači, nešto manje, 27. dan, recimo, sam počela imati mučnine. Mukice, u biti, nisam nikako povraćala. Danas jesam rekla mjesec i 10 dana. Mukice i... Skontala sam kava, na primjer, da mi Znači, još... Odjednom samo nekako jedno jutro sam se probudila. Mislim da je to čak prije nego što sam saznala da sam trudna, nego što smo saznali. Samo sam se probudila i nekako ne pije mi se kava. I on je bio kupio indijski čaj, onaj English breakfast. Imao ga je tu kad sam ja stigla i nekako sam mislila, kad ću to pit, kad bi pila indijski čaj, ne bi ga pila kasnije jer možda neću moći zaspati, tako da baš sam na prvu nekako sam mislila koji izbor čaja, umjesto kamilice, mente ili nešto. Ali, eto, sve to se događa s razlogom, iskuham si taj čaj. I od tada sam pila samo indijski čaj ujutro. I znači na Badnjak sam prvi put imala mukice i u biti miris kave me je smučio. Nisam ja pila, ali tu kako se kuhala u kući, vidjela sam da mi se baš gadi. Imali smo nekakvu full intenzivnu, Znači na Badnjak sam bila raspadnuta. Ležala ovdje. Trebale su doći njegove curice, on ima djecu. Trebale su doći curice, ja sam imala namjeru praviti prikle i tako svašta nešto. Uglavnom sve smo to otkazali. Ja sam preležala i tako, uglavnom ovi dani, znači i Badnjak i Božić i Nova godina i to, stali smo doma na trenutke i dosta sam umorna. Mislim već, nemam pojma, ne znam je li to treba već tako biti. Nekako kontam, neke žene još ni ne znaju da su trudne, zašto je meni sve to već sad tako. Ali eto, svašta mi je nešto. Oprostite, i podrigujem cijelo vrijeme. Nisam razmišljala o tome. Dobro. Podrigujem cijelo vrijeme, znači
evo trenutno nemam neku muku, tu sve prisutna je u biti. Nemam neku muku da bi povraćala, nekad mi je intenzivnije, nekad manje. I to što ih zovu jutarnje, nisu jutarnje, tokom cijeloga dana. Čak mi se čini da mi je navečer pred spavanje još gore. Popodne legnem i čini mi se da mi je još više muka kad ležim. Nemam pojma, kad zatvorim, uglavnom, nisu samo jutarnje. Izgleda da ću morati ipak u ovome spomenuti moj ugovoreni brak. Znači, tu kako sam u Antwerpenu ima jako puno, znači i židovska zajednica i Marokanci i tako. Pričala sam u praoni sa onim iz Šri Lanke, pa mi je rekao da su ugovoreni brakovi i tako to. I sad mi je to valjda kao nekakva aktualna tema, nemam pojma. Znači, ovo je moj i ja. Kroz tu zadnju godinu on je meni govorio sve što se događa, a ja nisam vjerovala, jer ova moja priča ima toliko tih nekih čarobnih detalja, sinkroniciteta i to da sam mislila da će biti neka Disney priča. Evo, baš me zanima kad objavim videe da li ću već ispričati u nekim drugim videima ovo, jer u ovom mom videu na engleskom želim to ispričati onako manje više. Tako da evo sad ću to reći, možda se ponavljam. Ja nisam vjerovala jer dakle sinkroniciteti koje smo imali, prvo kad smo se upoznali njegova putovnica, dakle od svih Belgijanaca, mene je dopala njegova putovnica koja je izdata 2.5. Na datum mog rođenja. Bili smo u Maroku, dakle ja sam pratila hrvatsku grupu, Hrvate sam pratila u Maroko, a on je bio klijent iz Belgije. I prvi dan, dakle kad je stigao, od svih Belgijanaca, mene je dopala njegova sa hrvatskim imenom, prezimenom, izdata 2.5. Ali ništa, ja sam bila tada u vezi. Tu večer, nakon restorana, htjela sam, pratili smo ih na autobuse i na autobusu je bio već ovaj lokalni agent. I on meni kaže, ajde ti u onaj. Ja kažem, ali svi moji Hrvati su tu. Kažem, ajde ti u onaj tamo. I vantam kako glupo. Ajme meni sad, moja grupa će reći gdje sam ja. Ja trebam biti s njima. Ja uđem u taj bus. I u tom busu su Belgijanci. Jedino slobodno mjesto je bilo nazad, preko puta njega. Kasnije detalji isto, njegova jedna kćer se zove, kao što sam ja znala uvijek da ću nazvati svoju kćer. Njegove bivše se jako slično zovu meni. Njegova zadnja bivša, njeno ime je za jedno slovo drugačije od mog nadimka. Isto zvuči kad ga izgovorite. Kad smo se vidjeli, ovako samo kako je okreto glavu, sam vidjela sve moje bivše i one koje nisam mogla svrstati, nisam mogla razumjeti, oni koji nisu bili moj tip, sam vidjela u biti da sam njega tražila cijelo vrijeme. I zbog tih nekakvih detalja sam ja mislila, pošto priča je o nekakvim manifestacijama, ovako i onako, da će to biti neka Disney priča i predivna priča i zbog toga ono što mi je on govorio ja nisam vjerovala, nego sam mislila da mi priprema neko iznenađenje i da je to samo priča kako bi me zavarao, da ja ne bi ni približno znala šta on radi i tako to. I onda u 9. mjesecu, kad smo se vidjeli 3. put, mi je rekao da je to u biti tako, jer ja nisam mogla povezati da bi to dvoje moglo ići skupa uz osobu za koju sam ja zamišljala da bi tako bilo, ali tako je. Mislila sam, nema šanse, ne može to tako, ja to ne mogu ja voljeti takvu osobu i to. A onda sutradan ujutro sam se probudila, spavala sam, nisam spavala s njime. Sutradan ujutro sam se probudila, u biti spoznaji da ga i dalje volim, jer sam razumjela da jednostavno nije bilo drugoga načina. Da doista
nije mogao drugačije. Uglavnom, stvar je u tome, dakle, da se u 9. mjesecu ona vizija muškarca kojega sam ja zamišljala nestala je. I onda kad sam ja došla ovdje u 11. mjesecu, praktički sam ga nanovo upoznavala. I ja to kažem da je kao ugovoreni brak kojega je kao da netko tamo ugovorio, dakle ja i sad sam tu, imamo nekakve obaveze jedno prema drugome i te neke stvari su drugačije, ali mislim vjerujem da je i u drugim brakovima isto tako. Kad se vjenčate, kad kažete pa se sve promijeni. Tako da vjerujem da i te neke moje intenzivnije mučnine ili nešto, ti osjećaj, meni je on drugčije miriše. Nisam se mogla ljubiti s njime. Muka mi je od njegovog mirisa. Predivno mi je mirisao prije njegov znoj, sad mi je muka od njega. I tako neke stvari ja sam ga konstantno odbijala, pa je onda on isto imao zdravstvene neke probleme, jer došli smo tu, sad kao krećemo skupa, a u biti nisam sigurna da li mi se sviđa to što vidim, sad sam tu trudna, nezaposlena, ne pričam jezik, što ću. Sve mi je bilo tako intenzivno da i te mučnine i sve. Uglavnom nemam pojma, puno sam bolje. Evo, danas je 6.1. Imam moje drage duhovne vođe, moje drage prijateljice koje me vode kroz ovo i govore mi isto da mene prepoznaju na trenutke, to kad sam zatvorena i to. Ali evo, puno sam bolje. Tako da možda zato danas i snimam, jer sam nekako mirnija i sa situacijom i sa svime, jer koliko god, jučer smo bili u Ikeji, znači mislim kad idete negdje nešto kupovati i kako smo nešto i birali ili pričali, nekako nadmetanje, u mnogo situacija se prisjetim svoga bivšega, ja se osjećam kao on, jer na ovome vidim točno one stvari koje su mene koje su njega nervirale na meni. Točno ispalim na neke situacije i ovako, ajme meni, isto ko, ali onda kontam super, znači ima nade jer ja sam se isto promijenila. I tako u tim nekim trenucima mi dođe i pomislim, boli me briga, idem doma, vratit ću se, apsolutno me ne zanima što sam trudna, ne znam koja je moja obiteljska karma. Možda je moja obiteljska karma upravo da ostanem trudna i da odem ča, jer su žene u mojoj obitelji, neke žene proganjale svoje muškarce, to je moj muškarac. Konta, možda je to moja, znači sve mi se to skupa vrti, ovi hormoni i... Ali evo, bolje sam. Dobro sam. Tako da, to je tako u tim trenucima nekima, ali onda čim se primirim, znam da se volimo, znam da ga volim, volim tu budalu, eto, tako bi nekako rekla, koliko me nanervira, a i ja njega. Eto. To sa ugovorenim brakom sam htjela reći kako bili smo u bolnici zbog njega jer se razbio. Izašla mu je ključna kost iz ramena, znači samo mu je koža drži tu, tako da ide na operaciju preksutra. I vidjela sam nekakav židovski par. Tu su baš oni ortodoksni sa onim i kapama i obučeni, vidjeli ste u onim videima. Iz Antwerpena imam 1-2 videa gdje sam tamo u njihovom kvartu i gledam taj jedan par i tako baš sam promatrala nekako njihovu dinamiku, bili su sa malom curicom. I u biti po to popodne kad sam došla doma, iznad nas su Pakistanci, on je išao po svoju ženu u Pakistan i to popodne kad sam došla doma iz bolnice, znači ja sam cijela u tome što trebam raditi, kako ovo, ili trebamo, jesam li pogriješila, jesmo li pogriješili, šta je ovo značilo sve, jer slijedila sam znakove, znači govorim da slijedim znakove i sve ima smisla i bla 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 i tako to. I ovako mi samo dođe, ajme pa ja sam u jednom ugovorenom braku, znači isto kao oni, jer taj par, onako imali su nekakvo,
nekakva distanciranost, ali sa poštovanjem. Ono, to popodne sam razmišljala o njima, kako oni kad dođu, znači kad su se tek vjenčali, pa prvi put kad moraju spavati i kad ti, znači, dopuštaš da u tebe takvu intimu penetrira netko ko ti se možda uopće ni ne sviđa, jer evo ja sam to s njime doživljavala tako, ono, uopće nisam znala jel ga volim, jel mi se sviđa, totalno, znači upoznajem ga nekako nanovo. Ali eto, to je valjda to iskustvo koje sam trebala proživjeti. I eto, tako sam nekako skontala da sam u ugovorenom braku. Uglavnom, nisam bila kod ginekologa još, zato što kako su ovi praznici, Božić, Nova, nisu radili. Tako da ćemo sutra opet pokušati zvati, od sutra će valjda početi raditi. Pa ćemo, eto, vidjeti dalje. Malo me je brinulo zato što, znači, dalje je nešto kao imam te ili infekcije ili nešto. Pa ne znam koliko je to opasno, kontama, ono, mislim, neke žene još ni ne znaju da su trudne, tako da, ono, u tom dobu, pa kontama sve će biti okej. I eto tako, ovo će biti prvo javljanje, prva epizoda, 21 minutu. Eto, znači ovo bi mogla biti ta nova playlista, vidit ćemo, ovo je, evo, možda snimam za sebe, čisto da znam, a onda možda i objavim, vidit ćemo. Pijem folnu kiselinu već nekih 10 dana otprilike. Aha, super mi je kako me ovako sam u danu samo uhvati, ujutro znači super mi je voće, najčešće počnem sa voćem, evo jutros nisam. Ali onako tokom dana negdje popodne samo me uhvati nešto sočno, voćno. Nisam prije imala tako da rekla sam hvala ti beba što me zdravo hraniš. I to je to. Eto, u sljedećem javljanju kad bude nekih novosti za par dana, eventualno rećem još nešto, javim se. Eto, idem sad. Hvala i pozdrav.